Si kurang teh beak. Makanya nyokot rasa tok lah. Kayak mana lah? Duh, anjing ini gara-gara corona aing jadi balangsak di barang gawe. Nuhun panggil can aya panggilan keneh wae. Dahar. Pun mana? Restoraneun bingung. Restoran HP beri jeung HP nangis eueuh. Kamar ge daang nasib jeung brut listrik. Dah, kurang ingkrik gitu. Sudah naik pegawaian lah. Mencari ah. Ah, dia we, ngerian pedemelan tentang hantung we. Ya kebenaran ya video. Naik ke gawe masukkan warung kalapa, kayak pesanan tamu. Pesen kalapa. Ya tahu gua pedemelan. Ya habis ada mah. Ya enak lagi biasa tuh. Peng aya barangkal. Oh, nya alhamdulillah tuh hari ayam mah. Esok hari upana sabaraha? 10 juta. Hah? Ayo. Bener itu ya. Ada belanan. Pesen kalapa. Tamu. Nah, ya pesanan we ye. Bubur. Oh, iya. Oh, kayak bersihan urutna. Ya, doyan ya. Ya. Duh, tah tapi channel lah duh. Bau Iya. ya? Heeh. Beres? Atau enggak? Naon deui? Anda mah tinggal sapu we di hareup. Di mana? Di dalam. Ya. Man sapu aya sebenarnya di gigi nya. Mau nu bagus. Sahanya sesapu di warung aing haram jadah nya. Ai sabueun lah. Kan eta saha di ditah ku saha di sapu. Abdi mah da damel. Damel nuhun. Saha nu nitahna? Si A itu. Si mana nya? Ah si A. Nu gaduh warung ieu. Aing mah boga ge. Jadi pi orang sesapu apa pembersihnya itu? Ah, benar ya Mayo. Saha lagi.
Astagfirullahaladzim. Siang-siang dia udah ya, ya bosen. Nah, mang, kunangan undur. Mana-mana tuh? Ya, kunangan undur. Si Mangga gawe per batu, tas sapu. Ampun, bingung. Makasih, Jo. Ngoblok. Yo, mon. Ah, ini kumaha? Astagfirullahaladzim, saya can mangkat kene. Punten. Kodak ieu. Hah? No, no, no. Bruh.